Un mūsu zums būs par insulīna rezistenci, kas ir ļoti nopietna tēma. Un kaut kā pēdējā laikā mēs viņu dzirdam vairāk un vairāk, un gribās saprast, kas tas par zvēru, ko ar viņu darīt un ko darīt, lai viņu vispār nepazītu. Lūk. Es tūlīt pārtulkošu Jānai. Šodien ar mums kopā būs Jāna Procenko. Viņa ir nutricioloģe un bija kuratore Jeļenai Bakinai. Sistēmā vecuma nav, kā atstāt savu ārstu bez darba, un viņa ir kuratore, kā es minēju, un ar lielu pieredzi, gan vadot lekcijas, gan vadot skolas, gan vadot seminārus, un tāpēc viņa šobrīд ir kopā ar mums, un es došu viņai vārdu. Яночка, я тебя представлю. Я рассказала, что сегодня мы говорим о инсулинорезистентности, что это за зверь, что его едят, что делать, чтобы этого вообще не встретить. Да. Сегодня важная тема, и мы научимся, как себе себя инсулин. Tā ir ļoti laba tēma, un mēs iemācīsimies, kā uz turieni mēs nevaram нокļūt. Яна, ты у меня очень дергаешься почему-то. Интернет как у тебя? Итак, проблемы, которые Tā kaut kas ar internetu mums te ir. Попробуй еще раз. Inguna, vai tu arī Jānu slikti dzirdēji, vai es tikai slikti dzirdēju? Ļoti slikti, un jums dubultojas. Ага, все, что-то выбилось, не знаю. Все, продолжаем. Да. Как это? Что-то поменялось, я не могу перелистывать. Почему? Почему не могу перелистывать? Давай я еще раз тебя подключу. Ага, все, спасибо. Так. Сегодня мы поймем, как быть нормальным. Если идти на территорию больницы. Не работает. Сегодня мы поймем, как жить в здоровье и не зайти на территорию болезни. Šodien mēs sapratīsim, kā dzīvot veselībā un neieietu tajā teritorijā, kur ir šī insulīna rezistence un cukura diabets otrās grupas. Потому что не только Tā, Ingūna, dod man ziņu, ir jāsaprot, kuram bremzē internetu. Vai tu mani labi dzirdi? Šobrīd labi dzirdu. Un tā.
Jā, nu vispār nedzirdu šobrīd. Viņa ir uzkārusies. Meitenes, kā jums ir? Varbūt kāds var atbildēt, kā jūs dzirdat mani labi un nedzirdat Jānu, tas nozīmē, tas ir viņas internets, kaut kas nav ok. Uzrakstiet man lūdzu kaut kādu komentiņu, kā tiks izņemot Ingu un tā. Olga labi dzirdu, Jānu nedzirdu. Яна, если ты меня слышишь, мы тебя не слышим, ты дергаешься, что-то с интернетом у тебя. Ага. Может, ты можешь подключиться куда-то на другой интернет. Jā, paldies, meitenes. Tagad mēs kaut ko sadabūsim, jo nekad tā nav bijis. Jā, Karina arī saka, jā, tas pats. Skaidrs, nu labi, tad mēs kamēr gaidam Jānu, varbūt uzrakstiet man, kā jums iet, kurš no jums ir uz detoksu un jau beidza vai tūlīt beigs, liekiet man plusiņus, lūdzu, čatiņā. Liekiet mīnusiņi tie, kuri nesaprot, kas par detoksu un kur viņš vispār notiek. Čatiņā, neredzu neko pagaidām. Un varbūt dodiet kaut kādu īķiti vai kaut kādu, nezinu, citu. Aha. Tā, Inguna, Anna, plusiņa, Andina. Prieks redzēt, un šoreiz ir pārējā. Pēdējā detoksa diena, Andina. Un gribētu redzēt arī meitenes, kuras šodien pirmo reizi ir mums šajā pieslēgšanā, vispār nekad vēl nebija pieslēgušās, vai tādas arī ir šeit. Dodiet, uzrakstiet man. Скажите, пожалуйста, сейчас? Сейчас хорошо, Яна? Хорошо? Слышно? Да. Сейчас окей, Яна. Да, и пока тебя не было, я просила девочек, может, есть кто-то, кто первый раз, чтобы поставили сердечко или хоть что, чтобы я знала, что первый раз. Ага, все, хорошо, отлично. Пойдем дальше. Ejam tālāk. То есть повышенный холестерин, болезни суставов. Paaugstināts holesterīns, jeb locītavu sāpes. Проблемы с костями. Problēmas ar kauliem. Сердечные приступы и депрессия. Sirds problēmas, jeb depresija. Это все последствия и лишнего веса. Tas viss ir sekas gan liekam svaram, gan insulīna rezistencija. Ага. Посмотрите на картинку, как по-разному выглядит фигура. Paskatieties uz bildīti, kā izskatās dažādi šīs te abas divas sieviešu figūras. И как весит 2 килограмма жир и килограмма мышцы. Un pievērsiet uzmanību, kā svēr un izskatās 2 kilogrami tauku un 2 kilogrami muskuļu masas, jeb muskuļu. То есть мы можем всегда ориентироваться по объему, потому что жир объемней. Un mēs vienmēr varam orientēties pēc apjomiem, jo tauki ir apjomīgi. Углеводы, от чего растут объемы? От углеводов. Un no kā aug šie tauki, no kurienes viņi ņemās? Viņi aug no ogļhidrātiem. Потому что это форма запасания энергии. Tāpēc, ka tā ir forma, kura grib saglabāt enerģiju. И у человека это жиры. Un cilvēkiem tie ir tauki. Как вы думаете, сколько стоит диабет и как его засечь? Vai domājat, cik maksā diabets un kā to diabetu mēs varam tā kā uzķert?
Я очень знаю много примеров, когда люди, не подозревая, шли в диабет. Es zinu ļoti daudz piemēru, kad cilvēki viņi pat nenojauš, ka viņi jau ir iegājuši diabetā, otrā diabetā. Очень важно его засечь в самом начале пути. Un, lai neaizietu uz to diabetu, ir ļoti svarīgi viņu tā kā uzķert pašā ceļa sākumā. И первый шаг – это инсулинорезистентность. Un pirmais solis tā ir insulīna rezistence. Потому что последствия, вы знаете, это диабет, это когда отрезают конечности. Jo sekas tam, jūs jau zināt, kad sākās diabets un kas vienkārši nogriež kājas, rokas. Потому что закупориваются мелкие капилляры. Tāpēc, ka aiziet bojā mazie kapilāri, jeb smalkie kapilāri. Вот органы, которые заплыли жиром. Un re, kur jūs redzat orgānus, kuri ir ar taukiem, tā kā pelt taukos. Ватная жировая клетчатка. Re, kur jūs var redzat šo te tauku šķiedras. Здоровое сердце и выплывшее. Re, kur jūs var redzat veselu sirdi un sirdi, kura ir taukainā sirds. Tā viņi sauc taukainākna un taukaina sirds. Здоровая печень и ожирение печени. Un te ir vesela akna un aknas aptaukošanās. И это все от углеводов и от начинающейся инсулинорезистентности. Un tas viss ir no hidrātiem un no insulīna rezistences, kura sākās. Еще 200 лет назад сахар столько не употребляло население. Vēl 200 gadus atpakaļ tik daudz cukura nebija pārtikā pieejams. На сегодня это полкилограмма сахара в скрытых продуктах. Un uz šo dienu tas ir puskilograms cukuru, kurus mēs saņēmām slēptos produktos. В течение одного дня. Un tas notiek vienas dienas laikā. Вопрос, сколько сахара в вашем рационе? Un šobrīd jautājums ir tāds, cik cukura ir jūsu ēdienu kartē? Потому что мы начинаем только с себя. Jo mēs varam sākt tikai un vienīgi ar sevi. Метаболический синдром – это один из аспектов. Metaboliskais sindroms, tas ir viens no aspektiem. Для того, чтобы засечь инсулинорезистентность. Lai mēs varam tā kā uzķert šo insulīna rezistenci. И это очень просто. Взять сантиметровую ленту. Un tas ir ļoti vienkārši. Ir jāpaņem centimetru lente. И померить. Un ir jāizmēra viduklis. Для женщин более 70 сантиметров талия должна быть. Sievietēm viduklis nevar būt lielāks par 80 centimetriem. Для не больше 94 сантиметров. Un vīriešiem ne vairāk kā 94 centimetri. Потому что весь жир, он идет внутрь, вокруг живота. Jo visi tauki, viņi ir gan iekšēji, gan apkārt vēderam. Это тот висцеральный жир, который опасен для здоровья. Un tas ir tas, un tie ir tie viscerālie tauki, kuri ir bīstami veselībai. Появится внезапной смерти. Un te ir pēkšņas nāves sindroms. Именно от количества жира, от талии. Un te ir tā kā pēkšņa nāve, viņa ļoti saistīta ar to, cik tauku ir viduklī. Эти риски. Это самодиагностика.
Un tie ir tie riski, un tā ir šī sevis diagnosticēšana. И каждый это может сделать. Un еще раз. Каждый из нас может взять сантиметровую ленту и померить себе талию. Un katrs no mums mēs varam paņemt centimetra lenti un izmērēt sev vidukli. Потому что мы не sможем похудеть, пока не выйдем из инсулинорезистентности. Un notievēt mēs nevarēsim tik ilgi, kamēr neiziesim ārā no insulīna rezistences. Мы не сможем добиться оптимального здоровья, пока в инсулинорезистентности. Kamēr mēs esam insulīna rezistencijā, mēs nevarēsim dabūt šo te optimālo veselību. А теперь я попрошу вас в чатик ставить, быть активными и ставить единичку. У кого, кто не может остановиться, и идет к холодильнику есть. Un tagad es jums lūkšu būt aktīviem un likt čatā plus vieninieciņu. Jā. Jums ir viens no šādiem simptomiem. Nevar apstāties, visu laiku gribās kaut ko saldu. Если есть желание съесть что-то сладенькое или перекусить, 8-9. Ja ir vēlme apēst kaut ko saldu vai vienkārši uztaisīt vēl klāt ēdienreizes pat līdz 8-9 reizēm. Это один из признаков расшатанных качелей и инсулина. Un tas ir viens no iemesliem, ka mūsu insulīns ir kustīgs, ja? Viņš ir sakustināts, nav pareizs. Потому что это его физиологическое время, 8-9 часов вечера, на всплеск. Tiem, kuriem vakarā gribās ēst, jo 8-9, tas ir insulīna vislielākais moments, ka viņš izdalās organismā. И если подгадать, то можно очень легко зайти в инсулинорезистентность. Если что, Если следовать этому порыву и постоянно кушать в это время, sладенькое особенно. Ja mēs sekojam šim te vēlmēm vakarā uzēst, un ja šajā laikā ēdam it sevišķi kaut ko saldu, tad tas ir ceļš. То вы провоцируете еще больший подъем инсулина. Ar to mēs provocējam vēl lielāku insulīna uzkāpumu. И перекрываете действие гормона роста. Un tādā veidā izslēdzāt ārā augšanas hormona darbību. А гормон роста – это гормон регенерации, омоложения. Bet augšanas hormons, tas ir regenerācijas, jeb atjaunošanas hormons. То есть вместо того, чтобы идти в развитие, мы тогда идем к лишнему весу и проблемам. Tajā vietā, lai ietu uz laukumu, uz labām lietām, mēs ejam tieši otrādi uz svaru un uz problēmām. Какой следующий симптом? Ставьте 2. Сонливость после еды. Nākošais simptoms ir sekojošais. Liekiet 2, ja jums tā ir. Tas ir miegainība pēc ēšanas. Или чувство голода вскоре после еды. Vai nu bada sajūta, teju pēc ēšanas, tā kā ļoti ātri pēc ēšanas ir bada sajūta. О чем это говорит? О том, что клетки остались голодные. Par ko tas runā? Par to, ka šūnas palika badā. Мы покушали, но еда не дошла до клеток. Mēs esam paēduši fiziski, bet barība viņa neaizgāja līdz šūnām. Потому что клетки закрыты от повышенного инсулина. Tāpēc, ka šūnas viņas aiztaisījušās ciet, tāpēc, ka insulīns ir paaugstināts. И клетки голодают, они живут в голодовке.
а в их постоянном желании есть. Un šūnas visu laiku ir badā, viņi dzīvo pārsvarā badā, bet mēs ar jums dzīvojam visu laiku arī badā un vēlmē paēst. Говорят, человек ест как не в себя, постоянно жует. Citreiz pat saka tā, cilvēks tā kā tiešām visu laiku kaut ko pošļā, jeb gremo, pošļā droši vien. Это один из симптомов инсулинорезистентности. Un tas ir viens no insulīna rezistences simptomiem. Туда же относится третий симптом, ставьте троечки, слабость, упадок сил и быстрая утомляемость. Trešais simptoms, liekat viņu priesījums, tas ir spēku iztīkums un ļoti ātrs nogurstam. Потому что клетки голодные. Un tas ir atkal tāpēc, ka šūnas ir badā. Инсулинорезистентность приводит к образованию жировых отложений в области живота, на талии. Un insulīna rezistence, viņa atnes to, ka tieši ap vēderu, ap vidukli sāk augt tauki. Говорят, тип ожирения по типу яблока. Un saka, ka aptaukošanas veids ir līdzīgs ābolam. Это визуальный симптом присутствия инсулинорезистентности. Un tas ir vizuālais simptoms, ka mēs varam redzēt šo insulīna rezistences pārbūtni. Помните, возможно, в вашем окружении есть такие люди, и вы сможете им помочь. Paskatieties, varbūt jums apkārt ir šādi cilvēki, un es spēsiet viņiem palīdzēt. И наверняка у них талия больше 80 для девочек. Un es domāju, ka viņu viduklis ir lielāks par 8 centimetriem meitenēm. А для мужчин 94. Un vīriešiem 94. Помните, что это самый страшный висцеральный жир, который непосредственно влияет на здоровье. Un atcerieties, ka visstrakākais ir tieši šīs viscerālie tauki, kuri ietekmē veselību. Как следствие, обязательно подъем давления. Un kā sekas tam visam, jeb nākošais solis ir spiediena celšana. Нарушение холестерина. Holesterīna traucējumi. И инсулинорезистентность, которую мы с вами сегодня научимся диагностировать анализом. Insulīna rezistence, kuru mēs ar jums šodien mācīsimies diagnostēt. Вы сами будете знать и увидите в своих анализах. Jūs paši to zināsiet un ieraudzīsiet arī savās analīzēs. Один из симптомов номер 4 – рассеянность, головокружение и низкая концентрация. Ceturtais simptoms un liekat stipri 4, bet jūs kaut kā neesat ļoti pietiekami aktīvi. Labi, lieciet cipariņu 4, kurš māk, kurš nemāk, var rakstīt uz papīra. Ja nav, priecājieties, ka nav. Tātad tas ir ļoti grūti koncentrēties, tā kā griežās galva un tā, nevar koncentrēties. Человек не может концентрироваться. Cilvēks nevar koncentrēties. Следующее, 5. Piektais. Инсулин сужает сосуды, и, соответственно, идет повышение давления. Insulīns, viņš saspiež asinsvadus, un dēļ tā paaugstinās asinsspiediens. То есть сосуды начинают сужаться, и это риски атеросклероза. Mūsu asinsvadi, viņi turpina sašaurināties, un tas ir osteosklērozes riski. Если есть повышенное давление, следует обратить внимание на свой инсулин. Un, ja jums ir paaugstināts asinsspiediens, lūdzu pievēršiet uzmanību insulīnam. Один из симптомов – это прыщи, сиборея, перхоть.
Un viens no simptomiem tas ir pumpas, seborēja un blaugsnes, matu blaugsnes. Потому что инсулин провоцирует очень многие проблемы. Tāpēc, ka insulīns, viņš provocē ļoti daudz problēmu. И мы видим на лице в виде прыщей, а на волосах, на голове в виде перхоти. Un mēs to redzam uz sejas kā pumpas, bet uz ādas, uz galvas ādas kā blaugsnes, tādus simptomus. Очень важный фактор присутствия повышенного инсулина. Ir ļoti svarīgs faktors, kad mums ir paaugstināts insulīns. Это поломы, полипы, потому что инсулин фактор роста. Tie ir gan polipi, gan papilomas, jo insulīns, tas ir augšanas faktors. Он заставляет расти эти все новообразования. Viņš liek visiem šiem jaunveidojumiem augt. Повышенный уровень инсулина вводит Paaugstināts insulīna līmenis, что вызывает созревание фолликула. un te mēs runāsim par folikula briedumu, nobriedumu. Идет поликистоз яичников. Un sākās polikistose, Потому что нарушается выработка наших половых гормонов. tāpēc, ka mūsu dzimuma hormoni tiek sāk nestrādāt. В организме все взаимосвязано, и только один инсулин приводит к множеству проблем. Organismā viss ir sasaistīts, un tikai viens insulīns, bet viņš atved līdz dažādām problēmām. Если есть такая проблема, обратите, пожалуйста, внимание на инсулин. Un, ja jums ir kāda no šīm problēmām, lūdzu pievēršiet uzmanību insulīnam. Самый явный признак повышенной, что ты в инсулинорезистентности, Pats izteiktākā pazīme, ka mēs esam jau insulīnrezistencē. это черный акантоз, темные пятна на коже. Tas ir tumšie plankumi uz ādas, Особенно на локтях, подмышечной впадине, на шее. it sevišķi uz elpoņa, padusēs un uz kakla. То есть, если вы видите такое проявление, вы тоже можете помочь человеку или Ja jūs себе. šādas lietas, jeb šādus veidus, ka tas tā ir, jūs varat palīdzēt to tev, ja tas ir jums, un arī kādam, kurus jūs pazīstat. Это очень явный симптом. Jo šis simptoms ir tiešām tāds ļoti acīm redzams. И выходить из резистентности нужно срочно. Un šajā gadījumā no šīs insulīna rezistences iet ārā vai steidzīgi. К чему приводит, как мы приходим, точнее, к инсулинорезистентности? Un kāds ir ceļš, kā mēs tiekam līdz šai te insulīna rezistencei? Сейчас очень много вседозволенности в еде. Šobrīd mums ir tik ļoti visatļautība ēdienu izvēlē. Она быстрая, доступная и быстро усваивается. Ēdiens ir ļoti ātrs, viņš ir ātri pieejams un ļoti ātri viņu var pārstrādāt. Почему происходит такая картина? Почему происходит такая картина? Kāpēc tā aina ir? Потому что простые углеводы немедленно повышают уровень сахара в крови. Tāpēc, ka parastie, vieglie ohidrāti, viņam momentāli paceļ asins līmeni asinī, glikos līmeni asinīs.
Вот это уровень сахара, который поднимается. Skatāties, re, kur ir cukura līmenis, kurš ceļās. И следом сразу же выходит инсулин. Un tikko ceļās cukurs, viņam pa pēdām nāk insulīns. Это его работа, он хороший гормон. Он помогает нам утилизировать сахара. Un šis ir insulīns, viņš ir labs hormons, un viņš palīdz mums utilizēt visus cukurus. Чем выше уровень сахара, тем быстрее падает, снижается этот уровень за счет инсулина. Jo lielāks cukura līmenis, jo pateicoties insulīna daudzumam, cukura līmenis ātrāk pazeminās. Инсулин утилизировал глюкозу, и мы снова голодны. Jo insulīns ir tas, kas utilizē glikozi, un tikko viņš to ir izdarījis, mums atkal gribas ēst. И если в этот момент дать снова быстро доступные углеводы в виде, например, булочки, сахара, конфетки. Un ja šajā mēs atkal dodam tā kā ļoti labi pieejamos ūļhidrātus, tādā veidā kā apēdot bulciņu, končiņu. Эти качели продолжаются в течение всего дня. Tad šīs šūpoles, viņas turpinās dienas garumā. Клетки все больше и больше глюкозы. Šūnas dabū vairāk un vairāk glikozes. И человек на этих качелях докачается до инсулинорезистентности. Un cilvēks tādā veidā uz šādām šūpolēm, kuras ir bildē uzzīmētas augšā lejā, viņš ļoti ātri aizšūposies līdz insulīna rezistences. А клетка накапливает жиры в этот момент. Жиры и еще раз жиры. Cilvēks saņem cukuru, a šūna tajā brīdī krāj taukus. Накапливается больше жира и тормозится полностью похудение. Un jo vairāk tauki uzņemas, jo sāk bremzēties tievēšana. Нельзя в этот момент не есть. Un šajā momentā nedrīkst nēst. Нужно есть, но белковую пищу. Vajag ēst, bet jāēd olbaltumvielām bagāto ēdienu. Низкоуглеводную. Un tai pašā laikā oļhidrātu zemes satura ēdienu. Очень важный момент. Объемы могут расти также от стресса. Un vēl ir ļoti svarīgs moments. Mūsu apjomi var augt tāpat no stresa. Когда человек не ест, это кортизоловый процесс. Un, kad cilvēks neēd, tur sākās kortizola process. И организм будет запасать и полнеть. Un atkal organisms, ko darīs, viņš krās un resnos. Избыток глюкозы, как я уже показала, превращает клетку в жировую. Gan glikozes, gan fruktas pārpilnība pārvērš šūnu par tauku šūnu, parasto šūnu pārvērš par tauku šūnu. А печень – твой гепатоз, ожирение печени. Un sākās aknas aptaukošana. Целлюлит туда. Celulīts arī ir tajā pašā krātuvītē. Это жировклетки, которые разжирели. Tie šūnas, kuras palika resnas. Потому что они складывали глюкозу, которую ел человек. Tāpēc, ka šīs šūnas, viņas lika sev iekšā, lika šo glikozi, aplika glikozi, kuru cilvēks ēda. Почему так происходит? Потому что клетка в один момент
Un kāpēc tā tas notiek? Tāpēc, ka vienā momentā šūna При вот этих качелях, когда человек дает много сладкого, šūna tajā brīdī, kad cilvēki iet šajās šūpolās, šūpoles mums notiek tad, kad cilvēks apēd daudz saldumu. наш инсулин, он в клетку заводит глюкозу, Mūsu insulīns, viņš šūnā ieliek, tā kā ieved iekšā glikozi. вот эту дверь, Re, kur te var redzēt, tā kā durtiņas, pat durtiņām iekšā. вот она глюкоза. Re, kur tā glikozi ir tās zilie sešsturīši. Когда ее становится много в клетке, а это энергия, Un kad šīs te glikozes šūnā paliek ļoti daudz, šī glikoze šūnā tā ir enerģija. клетка просто закрывает двери. Tajā brīdī šī šūna aiztaisa savas durvis ciet. Вот как здесь картинка, забиты окна и двери. Re, kur mēs šeit redzam bildīti, un tur ir ciet gan logi, gan durvis, un viss ir ciet, viss nav ieejas un izējas. И она больше не воспринимает инсулин как гормон. Un šī šūna pārstāja uztvert insulīnu kā hormonu. Потому что у нее очень много энергии до конца ее дней. Tāpēc šai šūnai ir tik daudz enerģijas saglabāts, ka viņai pietiks līdz mūža galam. Но она остается сама с собой. Bet tajā pašā laikā viņa paliek pati ar sevi. У нее нет воды, канализации, кислорода. Šai šūnai, tāpēc, ka viņa ir aizvērusies ciet, nav ūdens, nav kanalizācijas, nav skābekļa, Еды новой, витаминов, минералов. Nav jaunā ēdiena, jeb vitamīnu un minerāļu. Белка нет. Olbaltumvielu nav. У нее есть только жиры, это энергия, топить камин. Un viņai ir tikai tauki, kas ir enerģija, citiem vārdiem sakot, var kurināt kamīnu. И вот это инсулинорезистентность, когда закрыты окна и двери в клетке. Un tieši insulīna rezistence ir šis stāvoklis, ka šūna ir aizvērusi gan durvis, gan logus, viņa ir cieta. Потому что человек наел очень много углеводов, и клетки пересытились. Tāpēc, ka cilvēks ļoti daudz savā uzturā lietoja ogļhidrātus, un šīs šūnas vienkārši viņas ir pārbarotas. Viss ir pār. Такая клетка одна на гибель. Un tāda šūna, viņa ir nolemta bojājai. А значит, будут все симптомы, которые мы перечислили ранее. Un tas nozīmē, ka būs visi šie simptomi, kurus mēs esam agrāk pārskaitījuši. Человек плохо себя чувствует, нет энергии, он ест. Cilvēks slikti jūtās, viņam nav enerģijas, un viņš ēd. Он полнеет Viņš paliek lielāks, и теряет здоровье с каждым часом. un tajā pašā laikā ar katru stundu viņš zaudē savu veselību. Потому что близок сахарный диабет. Tāpēc, ka cukura diabets jau paliek ļoti tuvu sajūtams. И вот это переломный момент, от которого еще можно уйти. Un tieši šīs stāvoklis, insulīna rezistence, ir lūzuma moments, kad mēs varam vēl aiziet atpakaļ un izvairīties no cukura diabēta. Потому что чем дальше к порогу сахарного диабета, Jo tuvāk mēs virzamies pie cukura diabeta slieksnim, tuvāk virzamies. там есть точка невозврата. Теряются капилляры и сосуды.
Jo tur tad sāksies šīs neatgriezeniskais punkts, jo tad jau sāk zust gan kapilāri, gan asinsvadi. И полностью не будет возможным вернуться в здоровье. Un tad jau vairs nebūs iespējas atgriezties atpakaļ veselībā. Какой следующий шаг? Kas ir nākamais solis? Нам нужно выходить из метаболического синдрома. Помните сантиметровую ленту, талию? Atcerieties centimetra lenti un vidukli. Mums ir jāiet ārā no šī te metaboliskā sindroma. Нужно применять тактику выхода из инсулинной резистентности. Vajag izmantot pareizo taktiku, lai izietu no insulīna rezistences. Самое главное — знать, как туда не зайти. Un pats svarīgākais zināt, kā neaiziet uz turieni. Вот эти всеми ключиками открыть клетку и помочь избавиться от лишних жиров. Un redziet, ar visām šīm atslēdziņām, kuras jūs redzat zīmējumā, vajag atvērt un tikt galā, ir tikt vaļā no visiem taukiem. И я скажу, без физкультуры здесь не получится, без движения. Un uzreiz varu pateikt, ka bez kustības, bez fiziskās aktivitātes tas tiešām nesanāks. Есть такая картина, Италия более 80. Ja ir tāda aina un viduklis ir lielāks par 80 centimetriem, нужно потихоньку запускать движение в своем организме. Даже если это сложно, просто идите. ir ļoti lēnām, bet vajag dabūt savā dienas režīmā fizisko aktivitātes, un pat, ja ir ļoti, ļoti grūti, vienkārši jāsāk staigāt. Либо очень медленно бегите. Это называется пенсионерский бег. Vai nu skrieniet ļoti lēnām ar tādu skriešanas veidu, ko sauc par pensionāru skriešanu. Для чего это нужно? Чтобы у нас увеличилось количество каминов. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mums organismā palielinātos kamīnu skaitlis. Mēs runājam, ka šūna var tikai dedzināt kamīnā, respektīvi kamīnu skaitu. Они называются митохондрии, и именно в них идет сжигание вот этих жиров. Un šie kamīni, viņi saucās par mitohondrijiem, un tieši mitohondrijos notiek tauku dedzināšana. В зависимости, конечно, от количества веса нужно разное время. Un, protams, tas ir atkarīgs no svara lieluma, bet ir vajadzīgs dažādas diennakts laiks. Но это основное в комплексе со всем алгоритмом, основное правило. Bet tas ir pats svarīgākais likums visā algoritma laikā. Nu, tiešām fiziskā aktivitāte ir pats svarīgākais. Длительное время. Что? Человек почувствует себя лучше. Cilvēks sāks justies labāk, но нужно выдержать определенное время. Bet vajag izturēt kaut kādu zināmu laiku. Так. Так, сейчас. Так как нашего инсулина становится больше в крови, и клетки не слышат его. Un dēļ tā, ka mūsu insulīns asinīs paliek vairāk un vairāk, šūnas pārstāj dzirdēt insulīnu. Потому что они закрыли свои двери и снизилась чувствительность. Tāpēc, ka šūnas viņas aiztaisīja ciet tavas durvis, un šūnu jūtīgums pazeminājās. И при помощи движения и алгоритма нам нужно израсходовать глюкозу, которая накопилась в крови. Un veicot fiziskās aktivitātes,
ar viņu palīdzību mums vajag tiešām sadedzināt to glikozi, kura asinīs ir uzkrājusies. И, конечно, в это время соблюдать низкоуглеводное питание. Un tajā pašā laikā, kad mēs darām visas šīs aktivitātes, mums jāuztur sevi ar ļoti pazeminātu ogļhidrātu devu. Как понять, есть ли у меня инсулинорезистентность? Kā saprast, vai man ir insulīna rezistence? Даже просто себя профилактически проверить. Var vienkārši profilaktiski sevi pārbaudīt. Нужно сдать индекс ХОМА. Vajag nodot HOMA indeksu. Это индекс, который показывает, сколько у вас глюкозы и сколько инсулина. Un šis indeks parāda, cik jums ir glikozes un cik jums ir insulīns. Очень легко понять показатель. Очень легко понять, не было слышно. Его показатель. Ir ļoti svarīgi saprast šos rādītājus. Я в чат сейчас стала. Es čatā tikko iemetu to. Мы глюкозу умножаем на инсулин и делим на 22,5. Mēs glikozi sareizinām ar insulīnu un sadalām ar 22,5. И если индекс ниже 2,7, то радуйтесь, потому что вы не в инсулинорезистентности. Un ja indeks ir zemāks par 2,7, priecājieties, ja jūs neesat insulīna rezistencē. Если индекс выше, un ja indeks ir augstāks, то вы на пороге сахарного диабета. Tad jūs esat cukura diabēta slieksnī. И здесь нужно применять все тактики для снижения уровня инсулина. Un te vajag tiešām izmantot visas taktikas, lai samazinātu insulīnu. И только потом пойдут объем и вес. Un tikai pēc tam sāks iet prom apjoms un svars. Очень важно привести инсулин в норму сначала. Ir ļoti svarīgi sākumā saprast insulīnu normā. И не ждать, что волшебство придет, и ты сразу будешь худеть, стройнеть. Un nevar cerēt, ka atnāks tāds brīnums, ka jūs pēkšņi sāksiet palikt tievāki, slaidāki. Только когда становятся вот эти качели, tikai tad, kad šūpoles, insulīna šūpoles apstāsies. Их называют углеводные качели. Viņu sauc par ogļhidrātu šūpolēm. И ваш уровень сахара, и ваш уровень инсулина будет в пределах нормы. Un jūsu cukurs un jūsu insulīns būs normas robežās. По старой школе это 3, 5,5. Vecajā skolā tas ir 3,55. Вот только тогда организм начнет отдавать лишний жир. Tikai tad, kad tas tā būs, organisms sāks atdot lieko svaru. И это обосновано, потому что вы перестанете давать лишнюю энергию. Un tas ir ļoti pamatoti, jo tikko jūs pārstāsiet dot lieko enerģiju, и организм начнет отдавать лишнее, балласт лишний в виде жиров. Un organisms sāk vienkārši atdot, sāks tikt vaļā no balasta, jeb no taukiem, liekiem taukiem. А еще лайфхак. Un vēl tāds lifehacks. Вы можете не платить за сдачу индекса ХОМА. Jūs varat nemaksāt naudu par HOMA indeksa noteikšanu. А его сами посчитать, как я написала в чате. Bet paši viņu saskaitīt, tā kā es uzrakstīju čatā. Вы сами научились диагностировать инсулинорезистентность.
Please, jūs tikko iemācījāties diagnostēt insulīna rezistenci. Самая главная задача при снижении инсулина Un pats svarīgākais uzdevums, kad mēs sāksim pazemināt insulīnu, это снизить количество углеводов в рационе. tas nozīmē, kā pazemināt oļhidratu devu savā ēdienkartē. Вот я скажу из опыта на наших курсах. Es pateikšu no savas pieredzes, vadot kursus. Девчонки учатся сами измерять свое количество углеводов, и каждый четко знает свою норму. Meitenes mācās pašas izmērīt savu personīgo oļhidratu daudzumu. Это несложно, но нужен проводник. Viņas to iemācās, un patiesībā tas nav grūti, bet vajadzīgs tas, kas tevi ved aiz rokas. Тот, который проведет за ручку и расшифрует весь рацион. Tas, kas aiz rociņas izved visam cauri un iemāca atšifrēt visu ēdienkarti. Потому что это единственный способ снизить и выйти из инсулинорезистентности. Pēc, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pazemināt insulīnu un iziet ārā no insulīna rezistences. А значит, снизить давление, если оно есть. Tas nozīmē pazemināt spiedienu, ja viņš ir. Предотвратить инсульты, инфаркты. Neaiziet līdz insultiem un infarktiem. То, чего боятся все. Un tas ir tas, no kā baidās visi. Не допускать опухоли, внимание, потому что инсулин... Nepielaist audzējus. Потому что инсулин – фактор роста. Tāpēc, ka pats insulīns ir augšanas faktors. Он заставляет ткани разрастаться. Insulīns liek audiem augt. А еще инсулин продуцируется в поджелудочной железе. Un vēl insulīns viņš producējās aizkuņģa ķieģerī. И может быть истощение поджелудочной железы. Un aizkuņģa ķieģeris var novājināties. Если человек вовремя не заметит, и тогда придет сахарный диабет первого типа. Un, ja cilvēks laikus nepamana, tad var atnākt pirmā tipa cukura diabetes. И самое главное – это приостановить процессы старения. Un pats svarīgākais, tas ir visu šos novecošanas procesus apturēt. Долгое время может быть инсулин очень высоким в крови еще. Ilgu laiku insulīns var būt ļoti augsts asins. Но здесь требуется терпение, потому что это единственный выход из ситуации. Bet mums vajag tiešām ļoti lielu pacietību, jo tā ir vienīgā iespēja iz situācijas. Прочитаю буквально пару результатов. Es izlasīšu jums dažus rezultātus. От посещения эндокринолога и сдачи инсулина. Kad cilvēks aiziet pie endokrinologa un nodot insulīnu. Инсулин был 13,7 в 2019 году. 19. gadā insulīns bija 13,7. Индекс Хома 3,17, это высокий, помните, до 2,7. Homa indeks bija 13,7, un jūs atceraties, ir 2,7 līdz tam. И при пересдаче инсулин практически в 1,5 раза, смотрите, упал 8,09. Un kad nodevu šīs analīzes atkārtoti, redziet, insulīns gandrīz uz pusi nokritās, tas ir 8,9. Индекс Хома 1,98. Un Homa indeks 1,98. Я в норме, лабораторное подтверждение выхода из инсулинорезистентности.
Es esmu normā, laboratoriskais apstiprinājums tam, ka es esmu izgājis no insulīna А rezistences. значит, человек идет к своим целям, стройности и к здоровью. Un tas nozīmē tikai vienu, ka šis cilvēks iet uz saviem mērķiem, un kādi ir mērķi, tas ir slaidums un veselība. Здесь в таблице приведен инсулин, который идет на снижение в 2 раза. Un šeit ir tabula cilvēkam, kur mēs redzam, ka insulīns iet uz pazemināšanos un jau ir pazeminājis 2 reizes. Через 2 месяца, 24 через 2 месяца 18, и потом спустя 4 месяца уже 13. Tad 24, pēc 2 mēnešiem jau ir 18, un vēl 4 mēneši jau ir 13. Это не норма, потому что считается нормой до 8. Un šī nav norma, norma skaitās līdz 8. Даже некоторые превентивные врачи до 6. Pat daži ārsti, kuri preventālie ārsti, viņi saka līdz 6, nevis 8, labs insulīns. Это то, к чему нужно стремиться, но человек в динамике снижает. Tas ir tas, uz ko mēs visi tiecamies, bet šeit mēs varam redzēt, ka cilvēks dinamikā vienkārši iet uz leju insulīnu. Здесь следующие результаты, но мне довольно видно, поэтому посмотрите сами, может, вам лучше. Конечно. Rekur ir rezultāti, man slikti redzēt, bet jūs varat paskatīties paši. Их очень много, и как следствие человек стройнеет, молодеет на глазах. Un te var redzēt, ka cilvēks viņš acīm redzot paliek slaidāks un veselāks. А сейчас как засечь сахарный диабет? Это 3-я проблема. Un trešā problēma, kā Да, засечь. Un trešā problēma, kā atkal ieraudzīt jau piefiksēt cukura diabetu. Потому что любая глюкоза, которая шатается по крови, Tāpēc jebkura glikoze, kura vienkārši ir mūsu asinīs, brīvi tur staigā, она засахаривает все на своем пути. šī glikoze sacukuro visu savā ceļā. Это может быть гемоглобин, Tas var būt hemoglobīns. это могут быть белки любые, Tie var транспортные. būt kādi transporta olbaltumvieli, kādas. И это называется гликация гемоглобина. Un to sauc par hemoglobīna glikāciju. Это анализ, по которому мы сможем с вами увидеть риски захода в сахарный диабет. Šis ir tā analīze, pēc kuras mēs ar jums varēsim redzēt šīs riskus ieiešanā cukura diabetā. Вот эта гликация — это старение, быстрое старение. Kur šeit var redzēt, ka glikācija tas ir ātra novecošana. Потому что глюкоза засахаривает гемоглобин. Tāpēc, ka glikoze sacukuro hemoglobīnu. И как следствие клетка не получает кислорода. Un kā nolemtība šūna neseņem, kā tam nolemtība šūna neseņem skābekli. Этот анализ называется гликированный гемоглобин HbA1c. Un šīs viens analīzes sauc par glikētu hemoglobīnu. И когда вы сдаете глюкозу, скорее всего, у вас его возьмут. Un tad, kad jūs nododat glikozi, drīzāk jums šo analīzi paņems. Углеводную панель. Если нет, попросите обязательно, чтобы взяли. Bet, ja gadījumā nepajautājiet, lai jums šo analīzi
Потому что в норме это 5,5 показатель должен быть. Normā ir jābūt 5,5. 5,5. 5,5. 5,5. Мы стремимся ниже к пятерочке. Tad mēs cenšamies, ja tiecamies vēl zemāk uz piecinieciņu, Но если уже показатель больше 5,7, bet ja rādītājs jau ir lielāks nekā 5,7, это уже говорит точно об инсулинорезистентности. tas jau tiešām runā par insulīna rezistenci. А дальше идут риски захода в сахарный диабет. Un te nāk riski, ka mēs varam ieiet cukura diabetā. Если показатель больше 6, Bet, ja šis rādītājs ir lielāks par 6, врач поставит сахарный диабет. Doktors uzstādīs diagnozi cukura diabetu. И это уже ситуация другая. Un tā jau ir cita situācija. Это гликация полностью изнутри. Šī ir glikācija, kura notiks no iekšpuses. И самое страшное, когда закрываются миокапиллярчики. Un šeit pats briesmīgākais ir tāds, ka šie sīkie kapilāri aiztaisās ciet. И ткани не получают ни питания, ни кислорода, могут люди терять зрение. Un šie audi, viņi nesaņem ne barību, ne skābekli, un cilvēkiem var pazaudēt redzi И ампутировать конечности могут. un amputēt kājas. Да, поэтому сдавайте анализ на гликированный гемоглобин. Tāpēc lūdzu nododiet man, lai izpētītu šo glikēto hemoglobīnu Наряду с индексом ХОМА, с инсулинорезистентностью. kopā ar insulīna rezistences analīzi. Потому что по этому анализу мы сможем увидеть приближение сахарного диабета на 5-10 лет. Tāpēc, ka, ja mēs nododam šīs analīzes, mēs varam redzēt diabeta risku 5-10 gadus pirms tas notiek. И это очень важно. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Теперь я поделюсь, как засечь сахар. Un tagad es padalīšos, kā var cukuru dabūt. Потому что очень много скрытых продуктов. Tāpēc, ka ir ļoti daudz apslēpto produktu. Это глюкозно-фруктовые сиропы. Tie ir visi glīkos fruktozes sirupi, Сиропы фруктозы. fruktozes sirupi. А вот такая аббревиатура в том числе. Lūk, šādi tā kā uzraksti laikam. Сахароза, мальтоза, кукурузный сироп. Te ir saharoza, maltoza, kukurūzas sirups. Патока, сахарный тростник, кукурузный сахар, сахар-церец. Tā kā cukura aizmirsu trapnīku, ok. Kukurūzas cukurs, tā kā svaig cukurs, medus. Сок белого винограда или фруктовые концентраты. Un tur ir baltās vinogas cukurs un fruktu koncentrāti. Но это явные сладкие продукты. Un tie ir skaidrie cukura produkti, saldie produkti. Есть скрытые сахара в углеводах. Bet ir apslēptie cukuri, kuri ir ogļhidrātos. Например, рис. Piemēram, rīsi. Человек, который кушает рис, например, плов. Cilvēks, kurš ēd rīsus, piemēram, plovu, Он не сможет выйти из инсулинорезистентности. viņš nevarēs iziet ārā no insulīna rezistences.
потому что у риса высокий гликемический индекс. Tāpēc, ka rīsiem ir ļoti liels glikemijas indeks. Это скорость поступления угля в кровь. Un glikemijas indeks, tas ir cik ātri šīs te cukurs nonāk asinīs. Который мы тоже работаем на курсе, и все знают. Ar kuru mēs arī strādājam kursā, un visi to zina. Это очень важный фактор, потому что у сахара 70. Un tas ir tiešām ļoti svarīgs faktors, jo cukuram glikemiskais indeks ir 70, А у риса 80. bet rīsiem 80. Это скорость поступления вот из риса сахаров в кровь выше, чем у сахара. Un tas ir ātrums, ar kādu cukurs nonākas no rīsiem asinīs, ir lielāks nekā pašam cukuram, baltam И здесь cukuram. почти 4 столовых ложки на 100 грамм. Un te mēs redzam, ka uz 100 gramiem plova mēs dabūjam 4 ēdamkarotes cukura asinīs. А сколько мы с вами ели раньше? Плов. Это ведь не 100 грамм. Cik mēs agrāk ar jums ēdām šo plovu, tas taču nebija 100 grammi. 300, а то и 400. Это же 300, un, ja ļoti garšīgs, tad arī 400. и так касаемо всех продуктов. Un tas tā notiek ar visiem produktiem. Здесь требуется четкое осознание и видение, сколько в каждом продукте содержится сахаров. Vajadzīgs tiešām ļoti liela sapratne un zināšana, cik katrā produktā mums ir cukuri. Давайте посчитаем, если мы съели 300 грамм плова, Paskaitīsim, ja mēs apēdam 300 gramu plova, то мы получили приблизительно 12 столовых ложек сахара. tad mēs saņēmām apmēram 12 ēdamkarotes cukura. Это готовый продукт. Человек никогда не похудеет и не выйдет из инсулинорезистентности. Ir gatavs produkts, un ēdot šādi, cilvēks nekad nenotievēs un neizies no insulīna rezistences. Он будет раскачивать вот эти качели все время. Viņš visu laiku šūpos šūpolis. А, соответственно, инсулина будет еще больше, и жиров еще больше. Un tas nozīmē, ka būs vairāk insulīna, un tauku būs arī vairāk. Также то же самое с картошкой фри. Это быстрая еда. Tieši tas tiek ar kartupeļiem frī, kas tā ir arī ātrs ēdiens. Tas ir ātrs ēdiens. За основу взяли скорость поступления глюкозы в кровь, она равна 100. Glikemijas indeks, jeb ātrums, ar kādu asinīs nonāk šie cukuri, ir 100. А у картошки она равна 95. Tas ir kartupeļiem, tas ir glikemijas indeks, jeb ātrums ir 95. То есть почти как у глюкозы. Tas ir gandrīz tāpat kā glikozē. Glikozē 100, a kartupeļiem 95. Которые спасают жизнь, вводя ее внутривенно, чтобы быстро поднять уровень сахара. Un šī glikoze venozi ievada cilvēkā, lai ātri paceltu cukura līmeni. В картошке 29 грамм углеводов, Kartupeļos ir 29 ogļhidrātu daudzums, но при такой скорости поступления мы получим 2 столовые ложки сахара и 100 грамм. bet tajā ātrumā, ar kādu šie kartupeļu ogļhidrāti ieies asinīs, mēs saņemam 2 cukuru karotes, kuras momentāli ieies asinīs. Поэтому, съевши 300 грамм, мы получим 6 столовых ложек сахара. Tas ir no 100 gramiem 2 ēdamkarotes, bet ja mēs apēdam 300 gramus, tas ir 6 ēdamkarotes cukura asinīs. И это продолжит всю вот эту качельку.
un tas atkal iedarbina šīs te šūpoles. А крахмалы еще к тому же и быстрее состаривают организм. Bet, ja runa iet par cieti, ciete ar lielu jaudu novecina organismu. Поэтому какова стратегия пирамиды питания? Tāpēc kāda ir stratēģija ēšanas piramīdai? В основе лежит, конечно, вода и соль, 1 чайная ложка в день, не более. Ūdens un sāls, viena ēdamkarote dienā nevairāk. Белковые продукты, которые должны быть по вашей норме. Olbaltumvielas, kurām ir jābūt jūsu normā, Потому что мы состоим из белков и жиров. tāpēc, ka mēs no jums sastādām no olbaltumvielām un taukiem. Они преимущественно ходят вместе, белок и жиры. Un olbaltumvielas un tauki, viņi pārsvarā staigā kopā. Овощи 3-4, а то и 5 порций овощей в рационе должно быть. Augļi ir jābūt, nevis augļi, bet dārziņi ir jābūt 4-5 porcijas. Потому что это витамины, это продвигатор для нашего кишечника, это клетчатка, это антиоксиданты. Jo tie ir vitamīni, antioksidanti, tā ir šķiedrviela, un tas ir tas, kas virza visu pa mūsu zarnu traktu. И вот этот нижний этаж, мы его вычеркиваем. Bet šo apakšējo stāvu, kas ir tuvu, viņu gan mēs vispār izsvietrojam ārā. Мы создаем условия организму, чтобы он пошел и залез в свои запасы. Mēs mūsu organismam uztaisam tādu vidi, lai viņš pats aiziet sevi pašā un sāk lietot uzkrājumu. Вытащил запасы жиры и использовал эту энергию. Izvilktu šos tauku krājumus un to enerģiju, kura tur nolikta, sāktu izmantot. Потому что все углеводы — это энергия, как вы поняли. Tāpēc, kā jūs zināt, visa enerģija tie ir ogļhidrāti. А если мы ее наели много, нам нужно поработать и организм привести в норму. Ja mēs esam uzēduši ļoti daudz šīs enerģijas, mums daudz jāpastrādā, lai savestu kārtībā mūsu organismu. Самое главное, мы даем ему строительный материал. Pats svarīgākais, mēs dodam savam organismam šos te celtniecības materiālus. А это белки, жиры, клетчатку. Tie ir olbaltumvielas, tauki un šķiedrvielas. Витаминералы и вода. Minerāļi un ūdeni. А энергию мы снижаем. Низкоуглеводное питание. Bet enerģiju mēs pazeminam ar zemo ogļhidrātu И varību. в этом стратегия выхода из инсулинорезистентности. Un šī stratēģija strādā, ka mēs gribam iziet no insulīna из сахарного диабета в том числе. Tajā pašā laikā no cukura diabeta. И это стратегия, как жить в стройном и здоровом теле. Un šī ir tā stratēģija, kā dzīvot veselā un taistā ķermenī. Водный режим. Да, мы проходим много, конечно, на наших курсах мы индивидуально рассматриваем. Mūsu kursos mēs, protams, izējam ļoti daudz, mēs to izskatām ļoti individuāli. Потому что здесь и снижение тихого воспаления. Bet ja mums arī vajag iziet ārā vai ir pazemināt apstāto iepaust, На основе анализов. Izmantojot analīzes, asins analīzes. Это и распаивание водичкой правильно. Un tas ir arī tas, ka mēs pareizi sākam dzert ūdeni. Сколько, оказывается, проблем у людей просто пить воду.
Ja jūs zinātu, cik daudz cilvēkiem ir problēmas, kuras saucās vienkārši dzert ūdeni. Потому что вода должна усваиваться, а не быть отнесеной в унитаз. Tāpēc, ka ūdenim arī vajag viņu tā kā ņemt kā pārstrādāt, nevis izdzert un uzreiz izdzert. Мы ощелачиваем внутренние среды. Как видите, у меня зелененький такой напиток. Это хлорофилл. Kā jūs redzat, mēs arī mūsu iekšējos audus pasarminam, un kā jūs redzat, man ir tāds zaļš dzēriens, tas ir хлорофилл. Это знаменитый must-have напиток для тех, кто хочет оставаться в золотом pH-коридоре для молодости. Un tas ir ļoti populārs dzēriens priekš tiem, kuri grib palikt šajā pH līmenī pareizā koridorī, lai aizkavētu novecošanos. Это обязательно отслеживание допереваривания вашей пищи. Как вы доперевариваете? А может, не доперевариваете? Un tas ir ļoti svarīgi sekot līdzi, vai jūs pārstrādājat savu barību vai nepārstrādājat. Это работа с условно-патогенной микрофлорой на территории кишечника. Tas ir darbs ar patogēno mikrofloru zarnu trakta vidū. Конечно, мы следим за реологией крови. Protams, mēs skatāmies par asinīm. И физическая активность. Un fiziskā aktivitāte. Нелюбимая, но она очень нужная для нашей жизни. Tā ir nemīlētā lieta, bet viņa ir ļoti vajadzīga mums. И есть отдельный конспект здоровья или бьюти-карта для специалистов, почему я не худею, инсулинорезистентность. Un ir tāds veselības jeb beauty karte skaistuma beauty speciālistiem, ja tiem, kuri strādā skaistumā, kāpēc es netievēju, un tā ir insulīna rezistence. Следуя которой мы делаем фантастику. Un ja mēs sekojam šim konspektam, jeb kartēm, mēs darām fantastisku, saņemam fantastiskus. Немножко результатов буквально визуальных. Un dažus vizuālus rezultātus. Это ученики, посмотрите на их, которые преображаются за 4 месяца минус 11 килограмм. Te ir skolas skolnieki, un skatāties, pēc 4 mēnešiem viņi vienkārši pārveidojas минус 11 килограммов. Конечно, не только постройнел, а и улучшил свое здоровье по результатам анализа. Un te nav tikai, ka cilvēks palika slaidāks, bet analīžu rezultātos viņš daudz uzlaboja savu veselību. За 4 месяца минус 15 килограмм у Катюши. Katrīnai 4 mēnešu laikā минус 15 килограммов. А всего-навсего разобраться в своей тарелке, понять свою норму. Un kas te ir pats svarīgākais? Svarīgākais tikt galā ar savu šķīvi, saprast visas normas, savas personiskās normas. И приобрести правильные привычки. Un iemantot pareizos ieradumus. Так, сейчас. Вот нравится мне это выражение. Осознанный подход к своему здоровью. Man patīk šis izteiciens – apzināta pieeja pie savas veselības. И что говорят девочки, я просто в восторге, что можно так вкусно просто худеть и молодеть. Un ko raksta meitenes? Viņas saka, es esmu vienkārši sajūsmā, ka var tik vienkārši garšīgi ēst un vienkārši pievērt un palikt pat jaunāks. Где мы раньше были? Kur mēs bijām agrāk?
Я хотела бы показать вам этот конспект. Сейчас попробую. Jums parādīt šo konspektu, tūlīt es to Конспект здоровья 28 вы сможете взять, попросить у Ольги. Tas ir veselības konspekts 28. Jūs man varat Olgai to pajautāt. Tiem, kuriem vajag, viņš ir veselības skolā pieejams. Veselības skola, tur, kur jūs arī dabūjāt linku uz šo te saiti. Tur ir veselības konspekti latviešu valodā. Сейчас попробую, если получится. Ага. Нет, наверное, не получится. Нет. Tak. Jā, kaut ko saspieda, laikam vispār pazuda. Nost. Я. Извините. Пропала. Так. Ты можешь пробовать зайти через veselības skolu. Меня слышно? Да. Ага, меня слышно. Минуточку. Но не видно. Да. Все видно. Вы можете найти полное описание в конспекте здоровья, и он работающий, он дает результаты, если им следовать. Ja sekot līdzi šim veselības konspektam, viņš dod pilnīgi 100% rezultātu. Здесь описано и про глюкозу, и про инсулин, и как посчитать индекс ХОМа. Ir aprakstīts gan par glikozu, gan par insulīnu, kā saskaitīt HOMA indeksu. И как можно защитить свой коллаген от преждевременного старения. Kā var aizsargāt savu kolagēnu no pāragras novecošanas. И какими помощниками мы можем пользоваться, чтобы ускорить результат. Un kādus palīgus mēs varam izmantot, lai šo rezultātu pātrinātu. У нас с вами есть прекрасный помощник органическая сера. Mums ir nereāli labs palīgs, tas ir organiskais sērs, которая снижает потребность в инсулине. Kurš pazemina insulīna izdalīšanu, jeb vajadzību. Она улучшает синтез коллагена и гемоглобина. Un viņa uzlabo gan kolagēnu, gan hemoglobīna sintēzi. А также цинк, который мы используем для защиты капилляров от повреждения глюкозы. Un tāpat tās cinku, ko mēs izmantojam, lai pasargātu mūsu kapilārus no glikozes ietekmes. У нас с вами есть люцерна, которая снижает уровень холестерина. Mums ir lucerna, kur pazemina holesterīna līmeni. И предупреждает развитие атеросклероза. Un neļauj rasties aterosklerozei. И, конечно, хром, un, protams, ключевой минерал усвоения глюкозы. Atslēgas minerāls, kas paliek glikozi pārstrādāt, iesūkt. Он снижает потребность в сахаре и в мучном, если вас тянет. Ja jūs velkat cukuru uz saldumiem, viņš pazemina šo te vilkli. И помогает снизить в разы инсулинорезистентность. Un palīdz daudz ātrāk pazemināt insulīna rezistenci. То есть этот конспект разработан на протяжении многих лет опыта. Konspekts, viņš ir izveidots balstoties uz ilggadēju pieredzi. И вместе с описанной эффективностью, низкоуглеводным питанием, un kopā ar
efektivitāti un pazemināto ūdenshidratu prešanu. Работает очень хорошо на выход из инсулинорезистентности. Strādā perfekti izējot ārā no insulīna rezistences. Да, придется поработать. Jā, protams, būs jāstrādā. Хорошо, если вы придете к нам на курсы, и мы будем вместе это делать. Ir ļoti labi, ka jūs atnāksiet pie mums uz kursiem, un mēs visi kopā to darīsim. Как многие тысячи до вас это сделали. Kā daudzi tūkstoši pirms jums to ir izdarījuši. И у меня был самый шикарный результат, когда девушка снизила 22 килограмма. Un man pašai bija visforšākais rezultāts, ka meitene pazeminājās par 22 kilogrami. И помолодела на 18 лет. Un tajā pašā laikā palika jaunāka par 18 gadiem. А значит, она поменяла весь свой гардероб. Чего получить? Viņa nomainīja visu savu garderobi. И получала шикарные комплименты. Un saņēma fantastiskus komplimentus. Верим в себя, верим в то, что мы можем быть еще лучше с каждым днем. Ticam sev un ticam tam, ka mēs varam būt vēl labāki ar katru gadu, ar katru dienu. Мы можем сделать себя красивее, моложе и еще здоровее. Mēs varam padarīt sevi par skaistākiem, jaunākiem un veselākiem. И если есть уже какая-то маленькая проблемка, никогда не отчаивайтесь. Un pat ja tagad jau ir kaut kāda maza problēmiņa, lūdzu nekritiet panikā. У нас есть все инструменты для того, чтобы выйти в нормальное здоровье. Mums ir visi instrumenti, lai aizietu atpakaļ uz normālu veselību. И чудесная команда поддержки. Un fantastiska komanda, kura palīdz. Профессионалы, которые помогают в чатах. Profesionāļi, kuri palīdz čatot. Для русскоговорящих это может быть старости нет. Tiem, kuri runā krieviski, tas varētu būt vecuma nav. Это 9-месячная программа с VIP-куратором. Tā ir 9 mēnešus gara programma, kura ir kopā ar VIP kuratoriem. Одним из них являюсь я. Viens no viņiem esmu es. Для остальных это 3-месячный курс, который готовит Ольга. Un pārējiem tas ir 3 mēnešu kurs, kurus gatavo Olga. Olga переводит, Olga tulko. Un mēs tāpat vadām kopā ar Елenu un Jānu, Елenu Бахтину un Jānu Бахтину. Но эти знания спасают жизнь. И не только вам, всей семье и всем вашим окружающим. Jā, bet šīs zināšanas glāb dzīvības, un tiešām ne tikai jums, bet arī jūsu ģimenēm un tiem, kas jums ir apkārt. Потому что доктору легче назначить таблетки. Tāpēc, ka doktorim vieglāk izrakstīt zāles. При сахарном диабете, например, нет лечения как такового выхода. Kad ir cukura diabetes, tad ārstēšanas nav vairs izējas. А инсулинорезистентность вообще в медицине не лечит. Insulīna rezistenci medicīnā vispār neārstē. Поэтому наше здоровье в наших руках, а также здоровье наших детей и нашей семьи. Mūsu bērnu veselība, mūsu bērnu veselība ir mūsu rokā. Надеюсь, сегодня была очень большая тема. Tagad ir viss. Es ticu, ka šodien bija tiešām ļoti tāda liela tēma. Она очень, одна из важных, наверное, важнейшая тема. Un šī tēma ir vissvarīgāka, tā kā viena no svarīgākajām. Потому что вы увидели, сколько проблем может быть только от повышения углевода в нашем питании.
Tāpēc jūs ieraudzījāt, cik problēmas var būt tikai un vienīgi no kohidrātu daudzuma ir pārpilnības mūsu ēdienkartē. Благодарю, надеюсь, была полезна. Если есть вопросы, отвечу. Liels paldies! Es ticu, ka esmu bijusi ļoti vērtīgi. Ja jums ir jautājumi, es ar lielāko prieku atbildēšu. Tagad jūs varat čatā rakstīt savus jautājumus. Es varu paprasīt tāpat? Jā, arī tāpat. Jā, prosim. Vai, teiksim, nagu sēnīti var izārstēt ar to detoksu, kas ir mums? Можно ли вылечить грибок, грибок ногтей, если мы используем тот детокс, который мы проходим? Грибок – это очень живучий организм и многочисленный. Sēnīte, nagu sēnīte, tas ir ļoti dzīvīgs organisms un tāds ļoti, tā kā liels laikam. Он очень хорошо размножается на углеводах. Viņš sēnīte ļoti labi vairojās uz ogļhidrātiem. Поэтому подход комплексный, не только детокс. Tāpēc ir jābūt kompleksai pieejai ne tikai detoksam, а обязательно редуцируем углеводы в питании. Obligāti ir jāreducē ogļhidrātu ēšana. И проверяем, не в инсулинорезистентности ли мы. Un pārbaudam, vai mēs neesam insulīnrezistence. Здесь такой большой вопрос, и не может быть понадобится ни один детокс. Tas ir ļoti liels jautājums, un iespēja, ka vajadzēs būt vajadzīgi vairāki šie detoksi. Были случаи в практике, когда человек 2 года выходил из грибковой инвазии. Bija tāds gadījums, ka cilvēks 2 gadus gāja ārā no šīs sēnīšu invāzijas. Но грибок, помните, приводит к онкологии. Bet atcerieties, ka sēnīte viņa aizved līdz onkoloģijai. Поэтому обязательно контролировать поголовье и работать со всем организмом вместе. Un tāpēc ļoti jāierobežo sēnīšu skaitu un jāstrādā ar visu organismu kopumā. И если вы видите, что у вас симптомы грибковой инвазии, un ja jūs redzat, ka jums ir šīs sēņu invāzijas, значит, нужно снова и снова комплексно работать до полной победы. Tas nozīmē, ka vēlreiz un vēlreiz kompleksi ir jāstrādā līdz pilnīgai uzvarai. Да. Спасибо. Яна, еще вопрос задает Андин. Как можно пояснить, что ребенку это грудничку может появиться диабет 1 типа? Грудничку, но здесь может играть генетика, конечно, если не исключена. Un te var strādāt arī ģenētika, ja viņi nav izslēgti. Первого типа недостаток инсулина. Pirmais tips, tas ir trūkst insulīna. Скорее всего, это в процессе внутриутробного развития. Drīzāk tas ir noticis mātes miesās. Было заложено, да, было заложено. Здесь, скорее всего, больше генетики скажут. Te varbūt vairāk var pateikt ģenētiķi. И предложат выход. С грудничками, конечно, должны работать специалисты.
Jo ar zīdainiem tiešām ir jāstrādā speciālistiem. Мы, как нутрициологи, можем изменить рацион питания у человека. Mēs kā nutriciologi varam izmainīt ēšanas paradumus cilvēkiem. С генетикой здесь рационом не поможешь. Ģenētikai nevar palīdzēt ar uzturu. Можно поддерживать, но более уже в старшем возрасте. Var to visu stiprināt, bet tad ir jābūt lielākam vecumam. Да. Нутрициология более превентивная медицина, которая помогает не заходить на территорию болезни. Nutricioloģija ir preventīvā medicīna, kura palīdz, ja pakļauj neieiet slimības robežām. Хотя я своей внучке в 2,5 года Tad es savai mazmeitai 2,5 gados, но я ее вывела из атопического дерматита. es viņu izvedu ārā no atopiskā dermatīta. Но это приобретенная вещь во время ее отпуска. Bet šis atopiskais dermatīts, tas bija tas, ko viņa iemantoja, tad, kad viņai bija brīvlaiks, vasaras brīvlaiks. Здесь мы можем подкорректировать, провести грибковую программу и выйти в здоровье. Te mēs varam pakoreģēt, iziet precēniņu šo programmu un aiziet uz veselību. И у взрослой клиентки, которая проживает во Франции, Un vienai pieaugušai sievietei, kura dzīvo Francijā, мы снизили дозу инсулина, потому что у нее тоже был сахарный диабет первого типа. mēs pazeminājām insulīna devu, jo viņam arī bija pirmā tipa cukura diabets. Существенно снизили на основе наших алгоритмов. Un mēs viņai ļoti pazeminājām šo insulīna devas saņemšanu, pateicoties mūsu šiem te nutricioloģijas algoritmiem. То есть мы можем уменьшить воздействие. Mēs varam pazemināt šo te iedarbību. Но запустить поджелудочную железу, вырабатывать инсулина в достаточном количестве, можем надеяться на чудо, конечно. Bet likt vairo aizkuņģēt dziedzerim sākt ražot insulīnu, mēs varam uzticēties brīnumam. Да, но это уже, конечно, постарше. Tas ir jau tā kā lielākiem bērniem. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi, var uzdot ar mikrofonu, var rakstīt, bet pagaidām es redzu, ka nav. Vai ir kādi piedāvājumi uz nākošu mūsu tikšanos, kas būs pirmdien, atkal 19.30, jo mums ir darbs sarakstīns, bet varbūt kādam ir kaut ļoti, ļoti svarīgs. Var uzrakstīt, jā, tā ir. Те вопросы, да? Просто больше нет, я им задала вопрос, для них что-то актуальное на следующие лекции, потому что у нас с тобой длинный список, может есть что-то актуальное. Но пока девочки не пишут, я смотрю, многие в наушниках, тоже важно. Да, возможно, какая-то более актуальная тема, если присутствуют специалисты, мы можем рассмотреть предельно ясно какой-то аспект для пользы, для общей пользы. Как оставаться молодым, например. Ja te varbūt ir beauty speciālisti, tad ir lietas, kuras mēs varam izskatīt tādā veidā, lai tas nestu vēl labumu jūsu klientiem. Ja šeit tādi ir, tad mēs arī par to domājam, kā vēl vairāk visu paplašināt. Как помочь своим клиентам, как себе помочь в первую очередь. Kā palīdzēt sev pirmām kārtām un kā palīdzēt saviem klientiem. И это самое важное для нашего здоровья.
Un tas ir pats svarīgākais, kas ir pats svarīgākais mūsu veselībai. Un, ja ir šādi speciālisti, jo šis būs arī ieraksts, ne tikai mums tas būs un viņš pazūd, viņš arī paliks kā ieraksts, un tāpēc, ja jūs skatāties ierakstu, tad lūdzu rakstiet man personīgi, un tad mēs taisīsim varbūt atsevišķo Zoom tikai speciālistiem, tā kā dodiet ziņu arī par to. Я сказала, что если есть специалисты, или, может, те, кто будут слушать, смотреть уже эту программу в записи, то свяжитесь со мной, и мы, может, сделаем программу специально для специалистов. Не только себе, но и людям, с которыми вы работаете. Может, у вас есть косметологи, к которым вы ходите, то есть показать, как это можно сделать еще лучше, улучшить состояние кожи через нутрициологию. Нутрициологию. Все, благодарю. Всем спасибо. И всем желаю здоровья и красоты. Visiem paldies, visiem novēlu skaistumu un veselību. Девочки пишут спасибо и это, висмīļie, līdz nākošai pirmdienai, ziņošu, kas būs tur. Берите протокол номер 28, и вы будете всегда здоровы. И продиагностируйте свою семью всю. Jā, ņemiet konspektu 28, jūs vienmēr būsiet veseli un nočekojiet, nodiagnozitēt savu ģimeni. Viss mēs no jums atvedamies līdz pirmdienai. Спасибо, Яна, огромное, и до следующего понедельника. Пока-пока.